Sanibonani nonke, nginibingelele nonke emakhaya. Ngibingelele kuzo zonke indawo lapho ekufinyelela khona lo msakazo lo. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakaButhelezi, ngivela eNyuvesi yaKwaZulu Natal. Ake sibone esethulo sethu sanamhlanje. Namhlanje-ke sokhuluma ngohlelo lwesivivinyo sokukhetha izimpendulo. Lolu-ke uhlelo olusiza ukuba umuntu owenza isivivinyo sesiZulu akwazi ukukhetha ezimpendulweni ezinikeziwe, akhethe impendulo okuyiyona leyo edingakalayo. Lolu hlelo lenzani-ke liyamaka, ebese ekugcineni kwesivivinyo lolu hlelo ebese luveza imaki noma izimpendulo zonke lezo umuntu azitholile. Ake sibone ukuthi uhlelo lubukeka kanjani. Uhlelo-ke lubukeka kanje. Lapha-ke isihloko sohlelo. Umbuzo wesivivinyo uvela lapha-ke. Ebese lapha ku-A, B, C, D. Ilapho-ke umuntu owenza isivivinyo akhetha khona impendulo acabanga ukuthi iyona eyamukelekileyo. Impendulo-ke ikhethwa-ke lapha-ke ebese le nkinobho iyacishizwa ukuze uhlelo ludlulele phambili kweminye imibuzo. Ekugcineni-ke uhlelo luzobe seliveza ukuba umuntu noma umfundi owenza isivivinyo uthole imaki elingakanani. Ake sibuke-ke amathumbu ohlelo. Lapha-ke ngaphezulu kule ndawana, kulesi sikhadlana, ilapho kufaka khona imibuzo ezovela kwisivivinyo. Ebese kuthi lapha-ke kube khona kulotshwe-ke uhlu lwezimpendulo lapho-ke umuntu noma umfundi angakhetha khona impendulo elungileyo. Lapha-ke zine izimpendulo umuntu akhetha kuzo, impendulo eku-A noma impendulo eku-B noma impendulo eku-C noma impendulo eku-D. Ebese ukuthi lana o-A, B, C, D, lapha-ke le ndawana ihambelana nezimpendulo lezo ezivela kwisivivinyo. Okwamanje-ke ngendlela lolu hlelo oluyilo, izimpendulo zisafakwe ngaphakathi emathunjini alo uhlelo. Kepha-ke ngokuhamba kwesikhathi kofanele luthuthuke uhlelo likwazi ukuthi-ke umuntu olisebenzisayo noma uthisha olisebenzisayo akwazi ukuthi azifakele yena izimpendulo kanye nemibuzo ohlelweni ngaphandle kokuba izimpendulo nemibuzo zifakwe ngaphakathi emathunjini ohlelo. Ake siqhubekele phambili. Nansi enye ingxenyana yohlelo. Khumbula ukuba uhlelo lusebenza kanjani. Lolu hlelo luveza imibuzo kanye nohlu lwezimpendulo lapho khona umuntu othatha isivivinyo angakhetha khona. Le ndawana-ke yamathumbu ohlelo isiza lapho ukuthi iveze umbuzo, iphinde futhi iveze uhlu lwezimpendulo umfundi noma umuntu angakhetha kuzo. Khumbula futhi ukuthi enye ingxenyana yohlelo isebenza kanjani. Khumbula ukuthi-ke ekugcineni kokuthatha isivivinyo uhlelo luveza imaki noma izimpendulo umfundi azitholileyo. Le ndawana-ke yohlelo isebenza lapho ukuthi ibale ukuthi yiziphi izimpendulo ezilungileyo umuntu azikhethile. Ebese-ke ekugcineni kuvela-ke imaki-ke ukuthi umuntu uthole izimpendulo ezingakanani nokuthi uthole imaki elingakanani. Le ngxenyana yohlelo isebenza-ke lapho ukwenza lowo msebenzi.
Nayi-ke inkundla yohlelo okanye ubuso bohlelo. Umbuzo lo lapha-ke umsebenzisi wohlelo ukhetha impendulo okuyiyo noma acabanga ukuthi iyona elungileyo kulolu hlu lolu lwezimpendulo ezinikiwe lapha ngaphansi kombuzo. Uma-ke umuntu eseyikhethile impendulo acabanga ukuthi yiyo elungileyo, uyobe eseciphiza-ke nansi inkinobho ebese uhlelo luqhubekela phambili neminye imibuzo. Njengoba bese ngibalulile ngaphambilini, lapha-ke kungafakwa noma imibuzo emingaki ngaphakathi kulolu hlelo. Kungaba imibuzo engama50, kungaba imibuzo eyikhulu, kungaba imibuzo eyinkulungwane, kungaba imibuzo imibuzo eyizigidi. Akubalulekile ukuthi kube khona isibalo esithile semibuzo engafakwa. Ekugcineni-ke emva kokuba umuntu eseqedile ukwenza isivivinyo, ekugcineni uhlelo elebese liyabala-ke ebese liveza-ke imaki elitshengisayo-ke ukuthi umfundi noma umuntu nje uthole imaki elingakanani, iziphi izimpendulo azitholileyo ezilungileyo, iziphi futhi angazitholanga izimpendulo. Nina benyathi emnyama kandaba empondo zimankompela. Asibonge.